mwongeye kwirirwa abakunzi ba radiyo televiziyo Nuru ya Mashariki ivugira ku muyoboro wa YouTube. Tubazaniye amakuru mu rurimi rw'ikinyarwanda yo kuri itariki ya mbere y'ukwezi kwa 9 2024. Je mwumva kuri mikro nitwa Sentama, ndi hamwe n'umutumirwa udasanzwe. Reka mu mwanya bibwire anabasuhuze. Ya murakoze cyane kunyakira kuri Nuru ya Mashariki. Bwana Sentama, mbonero kukwifuriza umugoroba mwiza. Usanzwe hanzi nitwa Kedi, ku kinyamakuru cya Mapendo TV. Urakoze cyane Bwana Kedi, ngira ngo muramuzi koko nkuko abivuze, afite ikinyamakuru cyitwa Mapendo TV. Ni umuntu usanzwe muri aka kazi ko gutangaza amakuru, arabimenyereye. Ikaze rero, tukwifurije ikaze hano kuri radio televiziyo Nuru ya Mashariki. Murakoze cyane, nishimiye rwose kumvikana kuri mikoro za Nuru ya Mashariki. Ni ubwa mbere, ariko ni kimwe mu binyamakuru rwose bikora inkuru zirimo ubusesenguzi n'ubucukumbuzi buba bwimbitse kuri izi nkuru ziba zigenda zivugwa cyane cyane kuri politiki yo mu karere, yewe no kuri intambara yo mu 23 yanganye na Kinshasa. Murakoze. Twongereho kandi ko amakuru dutangaza tuyatangaza mu Gifaransa no mu Kinyarwanda. Okay. Bwana Kedi, ngira ngo uyu munsi twakagombye kuba twateye insina, kuko iyo umuntu ari bwakira umushyitsi ukomeye nka Kedi abagomba kumwitegura bihagije, agakora ibintu byiza, agatera insina bigaragaza ko yishimiye. Ariko ibyo byose tubifite ku mutima Bwana Kedi. Reka rero tudatinze tubwira abakunzi bacu ingingo tugiye kuganiraho. Turaganira ku mirwano ibera muri Masisi, tuganire ku mirwano cyangwa se imyiteguro y'intambara ahitwa Bitonge ni hariya, ni muri Masisi ariko mu rugabano rwa Masisi na Karehe na Sud Kivu, hariya hafi ya za Minova, wegereye ahitwa za Karungu. Tukomeze rero turongera dusubire Masisi yepfo, hari ahantu hitwa mu Rwankeri, turaza kwasobanura neza Bwana Kedi, naho ngo hashobora kuba harimo kubera urugamba rutoroshye. Turaza kugaruka mu mujyi wa Goma, aho meya w'umujyi wa Goma ashobora kuba yahagaritswe. Tuganire ku ishyingurwa ry'abantu 200 ririmo rivugwa hari Goma, rizaba ejo. Indi ngingo tuganiraho irebana n'umujyi wa Goma, turaganira ku myigaragambyo. Tumaze iminsi tubona amatangazo ko ejo nta kazi, nta kindi kizakorwa, ari imyigaragambyo simusiga mu mujyi wa Goma, ahubwo noneho ikaba yatangiye. Ngira ngo bigabye mu myigaragambyo, amakuru aratubwira ko batangiye. Ngira ngo wabyumvise Bwana Kedi. Ya nibyo rwose, imyigaragambyo, amafoto yatangiye gucicikana ku mbuga nkoranyambaga. Yego. Aho bigaragara ko nk'ibisanzwe abakongomani bafite ukuntu bagira gutya bakarunda amabuye mu muhanda. Buriya nubona amabuye bayarunze mu muhanda ujye umenya ko kabaye. Yego, turaza kubigarukaho. Turanyarukira muri Kivu y'Amajyepfo, muri teritwari yitwa Kabare, naho turaza kubabwira amakuru ariyo. Tusimbukira Kinshasa, nituva Kinshasa Bwana Kedi turaza gusoreza kuri Kagahugu. Harya mukita ngo iki? Numvise mufite umwihariko, mufite izina mukita. Perezida Neva niwe wakisemo n'agahugu kinyegeje ngo gafite forume y'umutima. Ubwo natwe tuba tugomba kushimangira ngo n'agahugu kinyegeje nyine. Yego. Ubwo nyine nuko nguko bimeze. Yego. Reka rero tudatinze tugaruke ku ngingo ibanza, imirwano irimo ibera Masisi. Bwana Kedi, ndabanza ngutembereze nkwereke umuhanda tunyuramo, nkujyane nkugeze ahantu ugiye kutubwira neza. Turamanuka mu Isake, nitugera mu Isake dukata ahitwa mu Kimoka, tugende tugera ahitwa Ikirorerwa n'Iburungu, tumanuka Ikicanga, nitugera mu Hongozi turareka umuhanda ujya Mweso, dukata hagana ahitwa muri Goriba. Nitugeraho ntabwo dukomeza ngo tujye Impati, ahubwo turambuka ibumoso rero turagenda tugera ahitwa Kirumbu. Ikirumbu bimeze bite? Ngira ngo Kirumbu ni urugamba rwatangiye ku munsi w'ejo. Yego. Aho hari FDLR, hakaza icyitwa Nyatura zari zarigize akara, hakagiye muri iriya misozi. Yego.
biba ngombwa ko M23 ifata icyemezo cyo kujya kubirukana muri biriya bice bari bamaze igihe mu by'ukuri bakoramo ubujura bw'inka biba imyaka y'abaturage. M23 rero hari ubwo igira icyo rwose ukabona yaradivasinze yagiye imbere cyane, ariko inyuma ukumva umwanzi aracyariyo nubwo wenda rimwe na rimwe aba adakomeye. Yego. Hano rero ngira ngo ni operation zatangiye aya mu 23 manuka yitwa za Goriba, ubwo yayikoza yitwa ngo ni mu za Cyogero. Yego. ubwo aho hose niko yabaga igenda irwana ifungira amaferi. ubwo mpereye kuri operation zo ku munsi w'ejo mbere ko ninjira ku z'uyu munsi. Yego. bifungira hejuru mu musozi wa Rwamwa ku itopu, aho ngo ku bantu bahazi nawe urimo ubugenzura hitwa mu Rwankeri, ngo ubuhareba neza cyane even na za Kinyana. Yego. Hariya ndahabona ku bantu babaye nk'ahantu hitwa Ibibwe. Iyo uvuye Ibibwe centre na ahantu bita Ibuhoro, uramuka ukagera ahantu hitwa mu Ntango, ariko hari inzira ebyiri. Hari inzira y'umuhanda umanuka mu Ntango ukerekeza umuhanda usa n'ujya Kazi Bake, ukaza kuwuta ukamanuka inzira y'abanyamaguru werekeza muri Rwamwa, na ahantu hasi hitiriwe umugezi uhari witwa Rwamwa. Uwo mugezi rero iyo wambutse uzamuka ugera hitwa Rwankeri. ngira ngo Rwamwa na Rwankeri harumvikana. Ariko nanone iyo uri Buhoro ushobora kuzamuka agasozi kitwa Ngimbiri, ukazamanuka hitwa mu Bukinampundu, ukamanuka uhibuka Rwamwa. Ngaho naho ngaho ni hagati y'Abibwe na Rwankeri. Rwankeri iri hakurya ya Rwamwa, uyu uzamutse hitwa mu Rusave. Rubwe nayo iri hakurya, hamwe ni hakurya ahandi ni hakuno, numva ni uruhande rumwe n'urundi. Aho ngaho rero ngira ngo niho urimo uvuga neza mu Rwamwa haragaragara. ubwo ni ukuvuga iyo umanutse Rwamwa rero bashobora kuba babamanuye baberekeza hitwa Imunongo, wava Imunongo ukamanuka hitwa Ibutsindo. Yego. Imirwano rero n'imirwano birumvikana M23 ntabwo bajya barasa hovyo nk'uko dusanzwe tubizi ku Bazarendo. Yego. Bazarendo kurasa umunsi ukira, ariko wajya kure ugasanga icyo bita guhamya intego ni hafi ya ntako. So M23 muri iyi mirwano amakuru dufite yemeza ko yafashe abasirikare bo muri Nyatura CMC bagera kuri 3, hanyuma kandi abahaguye bagera muri 6, ariko ntabwo ari abasirikare baguye ahantu hamwe, ahubwo bagiye ugasanga naho zagori bahaguye 2, wagera Cyogero haguye 1, hanyuma hejuru muri Goriba hejuru harimo defense y'izi Nyatura, niho n'urugamba rwashatse kugoranamo ukuntu abagera kuri 3 nibo bahaguye. hanyuma rero mibare yabo kumva ko umwanzi wa M23 yatakaje Erema 9 ushizemo n'izo matekwa. ngira ngo urugamba rw'ejo nuko rwari rumeze, ariko mu gitondo urugamba n'ubundi rwari rwanditse nyakubahwa Sentama. Yego. gusa ariko amakuru dufite nuko rwanditse rwerekeza hitwa Rwankeri, ariko tuje muri studio rwose drone zacu zitarajya ku murongo, cyane ko hariya kugira ngo uzafatishe umuntu yabigoye bwana Senta. ubu turacyashakisha ngo tumenye urugamba rw'uyu munsi rwarangiye gute, gusa nk'uko bisanzwe ariko tuba tubizi ko M23 nta muntu ugipfa kuyisukira pe. Yego. Ariko ahangaha hari umuntu wakunze kuharwanira Mayimayi uzwi cyane, genda namuzi kera akiri agasore gatoya k'akanyeshuri, umuntu bita Guido Simirayi. uriya iwabo bajyaga batugurisha amamesati. bimeze bite? Biba muri Goma yihaye kurwana ejo bundi muri Sasorese, urabyibuka? Yego. yihaye kurwana n'ubundi muri biriya bice bya za Kalembe. hanyuma ko Kinshasa ubona ko isigaye yigengesera, gusa ko nsigaye mbona ko ibintu birimo birahindura isura nyakubahwa Sentama. Yego. nkurikije uburyo ki uyu musirikare warashe ku mupaka, ukabona ko abakongomani bakangaranye ndetse bagahita bamuta muri yombi ndetse n'ubu bakaba bafunzwe. Yego. hanyuma uwitwa Guido Simirayi akarasa muri Seserese, ibintu tuzi ko Abazarendo bakora uko biboneye uko bashatse ko mu Kinshasa ntibacisheho ikinyafu, ariko kuri iyi nshuro Guido akaba ari mu mujyi wa Goma asa n'ufungishijwe ijisho mu gihe bakiri kwiga kuri dosiye ye. Yego.
bigaragaza neza ko Kongo hari ukuntu iri mu bintu bya diplomasi cyane muri iyi minsi. Bidoshimura rero mushuti wawe uzi mu buto ari muri Goma rwose, twavuga ko bamugize umudisipo, ariko tuzakomeza tugende tubikurikirana. twavugaga kuri Guido umuhungu we pfiriye ahagana Mutongo, wambwiraga ko amerewe nabi Goma yihaye kurasa, buriya iriya nzira arasagamo hariya ndahabona ni umuhanda umanuka Imweso, Gashuga Misinga, ahitwa Bitonga na Karembe, buriya niwe ukomeza ukagera Ipinga. Ngo amerewe nabi. Ubu rero rwose ari bamugize umudisipo hano, yasa naho nta nshingano afite mu gihe navuga ni Kongo Kinshasa, nuko wenda ibi biganiro baba barimo nta hantu biba byanditse ku buryo bwa ofisiyeri, ariko biragaragara ko ku kijyanye na diplomasi bari kwitwararika cyane dushingiye kuri izo fagiti nari mbabwiye ku by'uriya musirikare Shukuru warase mu Rwanda, uburyo bahise bamuta muri yombi, burya afungiwe ahitwa Musafina, ni imwe muri gereza ya Munzenze, ariko mindani namubwira mugasanga hari n'indi gereza bita ngo ni Safina, bivuze ngo bamuhanye bihanukiriye. Ku rundi ruhande Guido turabizi neza ko abazarendo barasa Kenyegi, rero ibintu bikubye ko baje bakamubwira ati ibintu wakoze ntabwo byemeye byo kurasa muri CCLF, biragaragara ko Kongo hari ukuntu ishaka gukina diplomasi cyane muri uru rugamba. Yego. Reka twarimo tuvuga iby'urugamba, twari tubuze mu Rwankeri, twari tubuze, reka dukomeze noneho tugere ku ngingo y'Igoma. Muri Goma rero rya Bitonga twayivuze. Bitonga ntabwo turayikomozaho, irimo kuberamo imyiteguro ikomeye. Reka dukomoze kuri Bitonga abatayizi rero, ugera mu Isake ugakomeza uriya muhanda ugana Bweramana na Minova, ukazakomeza ahitwa za Kinyezire na Nyamasasa, ukazazamuka. Iyo uzamuka Karungu ureba mu ruhande rwo hakurya, iyo werekeza muri Kivu y'Amajyepfo uzamuka Karungu ureba mu ruhande rw'iburyo, hari umugezi umanuka hirya. Uwo mugezi uba ugabanya igice cya Sud Kivu, Karehe na Masisi. Bitonga rero ni aho ngaho hakurya y'umugezi kuri uwo musozi wo hakurya. Aho ngaho rero watubwira Bitonga hari mwuka ki? ngira ngo Bitonga dukurikije amakuru tuhavana dufite n'ibimenyetso, amakuru aremeza ko rwose bari kwitegura kuba bajya kuhataka. Ni Bitonga irimo M23, ariko hafi aho hari umusozi bita Buragiza, ugomba kuba uwuzi cyane Bwana Sentama. Iyi Buragiza rero ngo ni umusozi muremure cyane urimo FDLR, urimo ingabo z'u Burundi, urimo icyitwa Bazarendo. Hanyuma kandi uretse Buragiza bafite n'agasantere kitwa bita ngo ni Numbi, ni coalition igafite. So aha rero icyitwa Special Force ya FARDC niyo iri koherezwa, bamwe bitwa ngo ni abahibo babaga hano za Rusayu. Yego. Hanyuma na za ngabo zitwa ngo ni Satani kabiri niyo bari kuzijyana, ariko noneho biri mu myiteguro yo kuba bagomba kwataka Bitonga na Rubaya. Amemuta ikibazo ufite nk'umuntu utahazi neza ni ukwibaza gute na Rubaya, ubwo wenda uraza kuba dushushanyiriza twumve nimba bishoboka, ariko amakuru njye mfite ni uko bafite gahunda yo kwataka Bitonga banarasa iyo bita Rubaya, baturutse muri kiriya gice nyine cya Buragiza, aho izi ngabo ngo bari kuzirwanaho ku bwinshi. Ariko ku rundi ruhande nyakubahwa Sentama, yego, barakubwira ko izi ngabo za Special Force ziri koherezwayo ariko ziri kujyayo zitishimye bitewe n'imiterere yaho, ngo hari imbeho nyinshi cyane. Ikindi ngo ni mu misozi miremire, ibyizi ngabo zitari zisanzwe zimenyereye cyangwa se mu ikirere cyangwa se ground basanzwe bakorera barwaniraho, ngo ntabwo rwose imeze nk'iyo bari koherezwamo. So urumva ko ntabwo byoroshye, harimo Abarundi, harimo FDLR, hagiyeyo Special Force ya Ibu, hagiyeyo Satani kabiri. Iyi ntambara izaba ikomeye Bwana Sena. Birumvikana izaba ikomeye. Warimo uvuga mu kanya Rubaya ngira ngo ntabwo yegereye hariya neza, kuko irepfo harimo intera kugira ngo uyigereho. Ikigaragara abashobora kurwana Rubaya bashobora guturuka epfo za Masisi territoire.
yenda bashobora kuvuga bati reka duteshe umutwe AFC M23 duturuka impande zose, noneho bagaturuka hariya barwana, ariko noneho Rubaya iri burwanemo bariya baturuka epfo mu gice cya Masisi teritware, ndetse n'abandi bashobora guturuka za Gatoyi bakambukira Ikibabi bambutse umugezi witwa ngira ngo ni Nyabarongo. uko mbizi nanjye ntekereza ko izi force za Kataka wenda bitonga bibahiriye, numva ko bahimuka wenda za Ngungu, bashobora guhinguka Ingungu, Humure, Matanda, Shoga, bamanuka batyo harimo urugendo, ariko abo byabera hafi ni bariya b'Imasisi teritware, na cyane ko izi ngabo ziri gucomoka cyangwa se ziri guca mu kiyaga cya Kivu ngo zigakomeza yitwa Cyebumba deni zigahita zifata aho zitaburagize. Yego, ayo niyo makuru, niyo mwuka uri hariya. Ni imyiteguro y'urugamba ngo rugiye kuba rukomeye cyane, urumva ko koalisiyo kwa kundi rwana ari imvange bamaze gukusanyika pe. reka dukomeze tugere kuri Rwankeri, ngira ngo wari wanayikomojeho. Rwankeri na Rwamwa ni ahantu hegeranye, iyo ujya Rwankeri uvuye Rwamwa uzamuka ahantu, ni agasozi uzamuka kitwa Rusave, noneho ukagera hejuru ku musozi hejuru, ngira ngo ni aho ngaho. Ariko iyo uvuye hariya uza za Kirumbu hari undi muhanda uzamutse, umuhanda witwa Burengero. Burengero rero iva mu Rwankeri uraza ukazanyura ahitwa za Runambi, ushobora kwibuka hariya za Kirumbu n'ahandi hahegereye nka za Kibarizo, bityo hariya mu Rwankeri naho ngo imirwano naho ntabwo byoroshye. Imirwano ntabwo yoroshye kuko uyu munsi wa none barwanye. Ikindi nari mbanze kubikomozaho, nagowe cyane na network ya hariya. Umpamagaye rero umpamagaye ntarafatisha neza matokeyo, urabizi neza ko ibintu byo kuza ngo tubeshya abantu ngo byagenze gutya na gutya nta gihamya dufite, ntabwo tubikunda, ntabwo tubikora. Niyo mpamvu buriya ndamutse nkubwiye ngo imirwano ya Rwankeri ubu tuvugane yagenze ite byaba bigoranye, ariko mu masaha ya mu gitondo ku basanzwe bakurikira ikinyamakuru rwose baraza kumenya ukuri kw'imirwano yiriwe mu Rwankeri. Ego, uravuga ukuri, kubona abantu hariya biragoye, iminara ntikora, nta muriro w'amashanyarazi, kugira ngo telefone zizacomekwe biragoye, ni ahantu hataba amashanyarazi. Aha rero biragoye, usanga amashanyarazi aba kuri santere nka za Bibwe, akaza akaba ahandi hantu hari inganda nka hitwa za Nyabura, hitwa za Gihira, bityo. Ariko iyo ugeze nka hariya kugira ngo uzabone amashanyarazi ni ikintu kigoye cyane, ku buryo na telefone kuzicomeka bishobora kugorana. Reka twikomereze twinjire mu mujyi wa Goma. Yego, mu mujyi wa Goma rero biravugwa ko meya w'umujyi wa Goma, ni tuzi ko hariya hakora etat de siège. Meya w'umujyi wa Goma, komiseri superieur wa polisi witwa Kapende Kamande Faustin yahagaritswe mu kuko ashobora kuba yaratanze amakuru y'ibinyoma ku bamukuriye. Ese iri hagarikwa buriya ntirigaragaza intege nke za etat de siège nk'uko bahora babiyirega? Uyu mujyi wa Goma rero ugiye kuvuga inkuru zamwo, ngira ngo ikiganiro byasaba ko gikwedura kikamara n'amasaha 3 kuko kiriberamo usanga inama z'urudaca. Meya ahamagaje inama, mu kanya chef de localité ahamagaje indi witwa Mbokani, General Toporokame ahamagaje inama, Ciromwami ahamagaje indi. Ariya ngo yahoze ari umumotari rwose uzwi cyane nawe watwaraga moto itariye, atwara amakara y'abantu hariya n'ibandi, afite muri ibisebe inkovu z'ibisebe yagiye avana mu bujura. Yego, kundi ufata igisambo ukavuga uti iki uyu nguyu nyakwigira nta nicyo yandiha, ugahitamo kumukubita ukamureka akagenda. nawe ari muri bya bindi 40. Yaraje 40 byo nijya muri gereza twaje kuvumbura imvo n'imvano yabyo. Ni bamwe baba bafunzwe barekurwa bakaza bakira, bamara kuri operation bakongera bakabushiza amabuso. Yego, ariko uyu Mbokani we n'ibyaribandirira aho ngaho ryigenga, rifatwa uyu munsi bagahondagura bakajyana amabuso, ejo bakarekura gutyo. Bari uko rero haje Kizarendo, urumva ya profitemo. So wenda tuzamugarukaho ahubwo tuvuge kuri uyu Kapende meya w'uyu mujyi. yego,
uyu mugabo nkurikije uburyo ki yagiye ashyiraho mezire zitandukanye ubona ko nawe ari barafinda cyangwa se aba nta kuntu ataba afinda amaripoti yego cyane ko niyo urebye abantu barara bicwa muri uriya mujyi ukareba abantu barara basahurwa mu gitondo ukabura umuntu n'umwe wabishinjwa uhita ubona ko Kapende nta kuntu ataba azi kuri ibi bintu bikorerwa muri uno mujyi. Ni umujyi wa Goma byoroshye cyane kuba wafata ibandi ryajujubije abantu bwana Sentama urabizi wafunze mu munigi ugafunga hariya za Mugunga ku kimashini ugafunga biroroshye cyane gukontorora uno mujyi wa Goma ufite abasirikare n'abapolisi nk'abo Kapende afite muri uyu mujyi. Ariko biratangaje buryo ki amabandi aza akabomora inzu imwe ebyiri eshatu enye eshanu nyamara mu gitondo bwacyo ukabura umuntu n'umwe ubiryozwa. Aha rero uhita ubona ko uyu Kapende kutamuryoza ibyaha n'ibi kwaba ari ukwibeshya cyane. reka twikomereze ibya Kapende tubitege amaso. Reka turebe ejo dukurikije amatangazo yatambutse y'intara ya Kivu y'Amajyaruguru. Ejo hari gahunda yo gushyingura ngo abantu 200 bapfuye ngo bazize amasasu ngo ya M23 kandi ahandi twumva ko mu majwi avuga y'abanyegoma ko aba bantu bashobora kuba ahubwo ari abasirikare bagiye bagwa ku rugamba. Leta ikabinisha ivuga ko ari abasivile bazize ibitero bya M23. Bwana Kedi ko nta hantu duheruka kumva haguye abantu bangana batya b'abasivile. Aba bantu koko baba bava hehe n'abahe bazashyingurwa? Uretse n'abasivile byagorana kumbwira urugamba rwabaye rw'umunsi umwe ngo bapfa abasirikare bangana gutyo ntabwo biherutse. tubiheruka za Mushakiri zikirimo izo za Karubana za Gashingamutwe n'ahandi. Yego gusa ko itekinika ry'amaripoti riba rigambiye guhararika M23 ryo riramenyerewe rirasanzwe nta gitangaza kirimo ku bantu basanzwe bakurikirana ibyaha hano muri Kongo kuko n'ubushize wabonye ibyabaye ubwabo bitera ibisasu bamara bakavuga ngo ni M23 yabirashe. So uyu munsi wa none rero biragaragara ko n'ubundi itekinika ryabo birakomeje. Ubu none ubwo babahaye za morgue bazajya bazana n'imirambo yo muri za 80 ahari bavuge ko ari M23 yabishe. Ariko tugiye muri realite ntabwo rwose aya makuru ariyo yo kuba cyangwa se inkuru ibi bintu bashaka gukora byo guhingira M23 ko yisha abasivili ntabwo ari byo cyane ko M23 imaze igihe ireshya cyangwa se ishishikariza abaturage gusubira mu bice bahunze baturutsemo bitewe n'uko hatekanye. Even nabo ubwabo nta sharing ziheruka kuba zaba wenda batuye ngo birashe ngo wenda babyegeka kuri M23. Cyakora cyo bambwiye ko ari imirambo yagiye iva ku ligne de front ahantu hagiye hatandukanye byakumvikana ariko ibyo kuba ngo ni abasivili bose haba harimo ikinyoma kuko abasivili bavuga ko baherutse kwicwa. Bwana Sentama urabizi ko bashyinguwe hano hafi ya Makao iririmbi riri mu gace ka Munigi hafi ya za Kanyarushini. Ngo rero sinzi aba 200 iyo babavanye pe. Urakoze Bwana Kedi, ngira ngo wunze muri ry'abaturage ba Goma bo batangiye kubyita ngo ni umukino w'ikarita. Umukino w'ikarita wa leta ya Kinshasa irimo ikina ni ukujijisha. Reka tukomeze turebe Igoma kandi haravugwa imyigaragambyo izaba ejo ariko ngira ngo abazigaragambya baraye bigabye. Twarimo tuganira n'abantu baduha amakuru hariya batubwiye ko guhera saa 12:50 z'uyu mugoroba wa none imihanda yose uhereye ahitwa Gatoyi yamaze gufungwa. Imihanda n'utuyira bamaze kwifungisha amabuye bityo bikaba karitsiye Katoyi imwe mu makaritsiye arimo interahamwe nyinshi cyane. Bwana Sentama utiragiwe za Buhene izo zakirigiwe ni karitsiye zibamo icyitwa FDR. Niyo mpamvu buriya n'ibiro bijyanye na vurugu za hariya mu mujyi wa Goma niho bikunze kuba bihera. So uyu mugoroba n'amavideo yatangiye kujya muri izi mbuga tuba turiho yatangiye kugeramo yewe n'amafoto turayafite. Imyigaragambyo iteganyijwe ku itariki 2 ku munsi w'ejo yaravuzwe cyane twagize n'igihe gihagije cyo kuyigarukaho ariko wajya kureba nanone ugasanga abakongomani nabo basa nabo bisa naho byabacanze Senta. Uzi ko aba bantu b'abaturage ba Kongo
ntibamenye ibyo baba bashaka n'ibyo badashaka pe, kuko ni abagabo bamagana M23 bwacya mu gitondo bakamagana MONUSCO bakongera bakamagana, mbese ntumenye ngo barashaka iki. Ni abantu bagiye bigiye noneho bari kwamagana ingabo za Kenya na MONUSCO, nibyo bigezweho. Ku rundi ruhande guverinoma yatangaje ko ikeneye ko MONUSCO iguma hariya. Ejo bundi Kenya iraje atureka reka ineno veturuwije, ariko mu nyirizina ubona ko ntabwo bazi ibyo bamagana, ntibamagana leta, mbese biragoye gutambuka kumenya icyo abo bagabo baba bashaka nyirizina pe. Ubabajije ngo Kongo bimeze bite murayishaka, bababwira ko batayishaka, ariko nanone ubabaje ngo M23 murayishaka, nabo bakubwira ko batayishaka. Aba rero ni uko nguko ubwejo bazarunda amabuye mu muhanda nyine bigaragambye, ariko umunsi ukurikira ntuzamenye ibyabaye. ngo batangiye kuyarunda muri uyu mugoroba guhera saa 12:50 niko umuntu uduha amakuru ambwiye ko tuza kongera kuvugana. Twagomba kuvugana saa 2, ndabona zirenzeho iminota mike. Reka dukomeze ubwo iby'imyigaragambyo turakomeza tubikurikirane, tuzabigeza ku bakunzi bacu. Twerekeze muri Kivu y'Amajyepfo. Muri Kivu y'Amajyepfo icyo tuhavuga ni muri teritwari ya Kabare. Hari umugabo ufunze ahitwa muri groupement ya Mumosho, umugabo witwa Ezekiel na Mebambe. Uyu mugabo akaba afunzwe kuko yashyize ahagaragara inyerezwa rya hegitari 200 za leta, bityo rero abamufunze bamurusha ububasha bakaba baramushyize muri gereza nkuru ya Bukavu. Ahangaha nta kindi wenda tuhatindaho, reka tujye Kinshasa. Muri Kinshasa nabwo ni inkuru y'akababaro. Hari abantu benshi bize muri kaminuza ya Kinshasa mu ishami ry'ubuhinzi n'ibidukikije. Hari umugabo wariyoboraga rero iri shami, yari umwarimu muri kaminuza, ni umwarimu ukomeye, ni professeur wo bita Professeur Emerite Rumpungu Kabamba. Uyu akaba yitabye Imana imuhuru iruhuko ridashira. Tubivugiye ko hari abantu yigishije benshi badukurikirana, Imana imuheruko ridashira. Rero reka tugende tujye muri ka gahugu kenyegeje kandi ngo kameze nk'umutima. Bwana Kedi, ngo hafashwe umwanzuro ko insengero zihabwa inkunga zituruka hanze amafaranga yose azajya anyuzwa muri banki nkuru y'u Burundi. Rero abakuri insengero barimo bararira igikuba cyacitse. Bwana Kedi, ibi bihatse iki? ngira ngo ni bya bindi abantu nyine babura uko bagenze. Perezida Neva byaramenyekanye, byamaze no kugaragara ko igihugu yamaze kugitembagaza rwose mu manga. Rero bigezaho yakame igipfizi, kuko ntabwo wambwira ngo amafaranga agenewe insengero tuzi ko nayo ari nica ntikize, ntabwo ari bageti twavuga ko hari icyo yamarira igihugu. Ubu ni bwa buryo bwo gukomeza kunyunyusa abaturage b'iki gihugu, mu gihe mu by'ukuri tuzi neza ko leta ahubwo yakabaye iba umubyeyi kuruta uko abaturage baba ababyeyi kuri guverinoma y'u Burundi. Ngo abaturage hariya nibo babaye ababyeyi kuri leta kuruta uko leta iba umubyeyi. Ahandi tuzi ko leta ariyo mubyeyi, niyo ishyiraho imirongo migari, niyo yerekana aho abantu bakabaye bakura imirimo, niyo yerekana muri make ubuzima bw'igihugu buba buri mu biganza by'abayobozi bacyo. Ubu rero dusigaye tubona ahubwo ubuzima bw'abayobozi b'igihugu cy'u Burundi buri mu biganza by'abanyagihugu b'u Burundi. Ibintu byose byabaye macuri, nta gitangaje kirimo. Wabonye abapolisi bagiye kwiba esanse, kwambura abanyekongo bacuruza ka esanse hariya badandaza mu madomoro. Fudabo bumva ko ntabwo mu rusengero haba bazi neza ko hari urusengero rufite umuterankunga ngo babone kujya kuyamukuramo, mu gihe bageze kuri byo kujya kwambura. Umupolisi wambaye ibirango by'igihugu atari umwe witokeje, ahubwo ari itsinda, akagenda agafata abakungu yo kwishakira amayisha, akabambura igishoro, idomora agatwara. Ukabona rwose mu Burundi nta n'ukeneye kubivugaho. Nta nkuru irimo rero nyakubahwa Sentama, uretse ko icyo tubereyeho tuba tugomba kubitangaza abantu bakabimenya, ariko Burundi bugezeho gusengerwa pe. Urakoze Bwana Kedi, turacyari mu Burundi. Noneho tunyarukiye mu Cibitoki, aho bita Cibitoki cya Rugombo. Hariya naho ababyeyi baho ngo bararira, ngo abana babo babajyanye mu myitozo ya gisirikare kubatoza kugira ngo
bajye mu bajya kurwana muri Kongo, Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru. Ubu rero bakaba barimo bitoza ku manywa y'ihangu, birirwa barasa bagira bate. Ababyeyi rero bakarira bati abana bacu barabajyana, abenshi banagwayo nta n'impozamarira tubona. Ibi ngibi byo babivugaho iki bwana Kedi? Uretse n'impozamarira ubu kigezweho n'imirambo y'abana babo ntabwo bazajya bayibona, kuko twababwiye ko umusirikare ufite ipeti iri munsi ya serija umurambo we kubona bizajya biba ari ugushimira Imana. Ni mu gihe kandi babizi neza ko urugamba bari kurwana hariya rurenze ubushobozi bwabo. Ikindi leta y'u Burundi barabizi neza ko uretse n'abo basirikare bitwa ko ari abimbonera kure badafite n'amasomo ahagije y'igisirikare, abantu bajya hariya bagakora imyitozo yo kwiruka inyuma y'ibyumweru bitatu bakaba bambutse baja bucuruzi rwa Rusizi ngo bagiye kurwana mu 23 23 isaziye mu ntambara. Urumva ko amarira y'ababyeyi uretse ko banatinze, ariko nyirizina barabizi neza ko iyi ntambara ya M23 ntabwo bayishoboye. So twirengagije byo kuba inteko ishinga amategeko hari Burundi isigaye yarumye gihwa nayo utamenya ngo iranahaba cyangwa se ntihaba, kuko yakabaye yaragize ukuntu yamagana iyoherezwa ry'izi ngabo muri iki gihugu cya Kongo byakozwe mu buryo budasobanutse. So harageze ngo ababyeyi b'i Burundi nabo bagerageza bazamura ijwi ryabo bana bo batere gukomeza gutikirira kuri ubu butaka, kuko ari ubwo M23 nabarasa muri no minsi kanabihorera ku musozi wenda ikabihorera kuko itabishatse, ariko urumva kwa kundi rwana yamara ikisubirira inyuma, hanyuma kwahise ikaba yirukanse yagiyeyo umuntu akaba yamara nk'ibyumweru bibiri ari musozi. Ubwo ntekereza ko bari kumva iyi nkuru tuba dukoze si ubwa mbere tuyikoze, bumva ukuntu urw'abana babo bapfa. Ni ukuvuga ngo rero amarira yabo nibakomeze batakambe, wenda Imana yo mu ijuru izabumva, ariko nevuri hariya sinzi nimba ibyo kubabarira hari icyo bimubwiye, kuko we arimo arinjiza, ariko wowe umwana we yagwa hariya uretse no kuba wahabwa impozamarira no kubona ku murambo we biragoye. Urumva rero ni ikibazo gikomeye cyane, twakivuze kenshi tuzakomeza tunakivuge, ariko abarundi nabo gusabirwa. Urakoze bwana Kedi, ibi ngibi uvuze koko nibyo, abo uvuze batashyingurwa bahera aho ngaho, ngira ngo mu Isake biherutse kuba byarabaye, abaheruka kuhagwa ntabwo bashyinguwe kugeza n'ubu ngubu, kandi haciye igihe kinini. Reka ubu ngubu turi ku musozo w'inkuru yacu, ariko hari amakuru mbonye mashya twari twanatangajeho mu makuru yacu yabanje, ko Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bwana Felix Antoine Tshisekedi Chilombo, ubu ngubu narimo ndeba amashusho ye ngo amaze kugera i Beijing mu Bushinwa. Hariya rero birateganywa ko ngo azanasinya amasezerano y'ubufatanye mu bijyanye n'ibya gisirikare n'igihugu cy'Ubushinwa. Ese ibintu byo biratwereka iki? Ese ntituza kubona Tshisekedi yavanye izindi ntwaro zikomeye hariya agakomeza urugamba nubwo havugwa imishyikirano? Nasinye siyo ya mbere asinye, za drone yarasinye, ikiriho cyo nuko umuzungu wari kwinjiza ari muri business, ariko ku rundi ruhande niyihe ntwaro se buriya yaba agiye kuzana? Keretse niba agiye kuzana F-16, ariko intwaro irenze ubushobozi zira drone za CH-4 sinzi iyo ariyo. Ikindi keretse niba agiye kuzana za bomba atomika hari, ariko muri uru rugamba rwa M23 nta gikoresho cy'intambara kitageragejwe, keretse abantu badakurikirana, ariko icyitwa yewe n'imbwa byageze naho bazana impigi, uragura hajya ni impigi n'imbwa byageze aho bazana aho zahereye. ubwo nayo mubwire ko igishoboka cyose ko wakoresha ku rugamba cyarakoreshejwe. Sinzi igikoresho yaba agiye kuzana mu Bushinwa kitari kirenze ibyo yazanye. Ahageze igihe kigeze n'icyo kugira ngo yemere ibiganiro n'abari abahungu, kuko si uko ibyaranye drone yazanye na za misile, rega na za misile yarazanye biranga. Ubu rero sinzi ngo bimeze gute, gusa ko
buriya nawe aba afite n'inyungu gufata urugendo nka ruriya. hari Fred misiyo aba agomba guhabwa nubwo ari perezida. ikindi iyo anyeganyije ingengo y'imari buriya erega ejo azavaho ajyeho undi umuhungu yisubire mu birigi ajye gukomeza ubuzima, ariko azaba afite uburyo we yubatse ubuzima bwe, ibisekuru n'ibisekuru bizamukomokaho bigomba kuzabaho mu buzima bwiza. so abantu rero ntibakajya bagira ngo ni ugukunda igihugu gusa, kwinangira kwe ngo kutajya mu biganiro na M23 ngo ni ukwinangira, ngo ni ugukunda, ngo kudatsindwa cyangwa se kutemera ko yatsinzwe, ngo ni umutima wo gukunda igihugu. Bimwe yavuze ngo aziyemeza amena amaraso, arabashuka. uyu mugabo ntabwo ari gukunda igihugu ku buryo yakimenera amaraso, ahubwo ni uburyo bwo kugira ngo akomeze nawe yibe, kuko abayobozi bo muri Congo tuvugishije ukuri tugiye kwanariza umuyobozi kundi Sentama uhere kuri ba Vitali Kamere ni ibisambo byibye amafaranga y'abakongomani kandi imyaka myinshi. aba rero bose ngo yaba ari Paris yajyanye miliyoni magana ane. ni ibisambo kuva kuri depite. ureba aba badepite twirirwa tuvuga ngo ba Justin Dedi karekare. hari undi wa hano muri Noru ufite umutwe hariya mu Rubaya, ni uriya depite yitwa Ndayishimiye Justin. ibaza uri depite uhemba umushahara w'igihugu. ndamuzi iwabo ni ahantu hitwa muri Nkokwe urenze Rubaya. wakabaye uri ijwi ry'umuturage uvugira umunyamasisi ingoma, ariko ahubwo ufite icyama kigomba kuba kimujujubye. ninkubwira ngo ni ibisambo umuntu wese uri muri guverinoma ya Congo ntuvuga ati umuhungu wanjye arimo aratukana cyangwa se arimo arahimba. niko kuri bwana Sentama. Yego urakoze bwana Kedi, urakoze cyane. reka tugushimire. aha ni ku musozo w'aya makuru. icyo ubwira abakunzi ba radiyo televiziyo n'uriya Mashariki ndetse n'aba Mapendo TV badukurikiye n'abandi bose baba badukurikiye aho baba bari hose ku isi, ugira icyo babwira ubundi tugane ku musozo. n'uriya Mashariki ni televiziyo ikaba na radiyo bagomba kugirira icyizere. icyo ni icya mbere. icya kabiri, kwigirira icyizere ntabwo ugomba kuyikigira gutyo gusa, ugomba kubyerekana ukanda subscribe. hanyuma kandi n'uriya Mashariki kugira ngo mu by'ukuri niba uyemera wemera inkuru ikugezaho, ukwiye kuba ugira uruhare mu gusharinga videwo yakoze. ikindi buriya ku bwanjye nka Kedi nemera abantu bavuga ibyo bazi, nemera abantu bavuga babanza gushakisha inkuru bakamenya umuzi w'inkuru, apana kumva ngo ciwewe ngo ari mu Rwanda ugahita wirukanka ngo ugiye gutangaza. hanyuma ni impamvu mbigarutseho nuko nzi ko uri umwe mu bagabo rwose bakora inkuru babanje gukorera ubugororangingo. ni ukuvuga ngo n'uriya Mashariki rero nibagire icyizere bakora subscribe basharinga. ikindi bamenye ko rwose itandukanye cyane, ntabwo bateze kuzumva za nkuru bavuga mu gitondo ukumva ngo nonaha ngo Nyiragongo ngo byakomeye, ntiwareresha n'amaso ukabona nta kigendana. izo nkuru za kuri n'uriya Mashariki kuva natangira kubona ibyo mukora ntabwo nigeze masanya inkuru y'igihuha pe. n'umwana abantu bigira icyizere rero nicyo ngicyo abari hano mu Rwanda, abari hanze yarwo, umugabane w'Uburayi, Amerika, n'uriya Mashariki bayigira icyizere muri bwa buryo nasobanuye. murakoze. garuka no kuri Mapendo TV. Mapendo TV irahari ku bwabo, barabizi neza ko twarabyiyemeje. urugamba twatangiranye narwo bakiri abahungu, bakiri ruguru za Kanzu, bakiri hakurya ngeyo za Sarambwe. impamvu ariko ntabwo ari ikinyamakuru cya M23, ni ikinyamakuru gishyigikira ukuri, kitemera ko abantu barengana, kandi tuzi neza ko itangazamakuru ari voix de sans voix. Mapendo TV rero nayo irahari, ni subscribing baveho bumva ibiganiro, amare ko byumva bajye kuri n'uriya Mashariki, cyane ko imboni ziduha amakuru zitandukanye. ushobora kumva inkuru iwanjye iyo ntamenye ukayisanga kuri n'uriya Mashariki. niyo mpamvu hombi cyangwa se hose yaba kuri Mapendo TV n'uriya Mashariki bagomba kujya badufollowinga 5/5. Yego urakoze bwana Kedi, umugoroba mwiza, wakoze kudusura. reka rero dushimira abakunzi bacu abari badukurikiye. reka duhinira ahangaha, naho ubutaha. umugoroba mwiza kuri twese.